Bismillahirrahmanirrahim. Sizlarga bu mübarek kişede Jawhar Ko'ngil To'ribizdan bütün Dünya Tatarlari Kongresining Boshqirdiston vakilligi hamda Boshqirdiston Tatarlari Milliy Madaniy avtonomiyasining Buyuk İslam ta'limotine bag'ishlangan diniy ijtimoiy programmasidan salamlar bo'lsin. Bugun Muxtabar shaxslarimiz rubrikasida Boshqirdistonning Qizil Tong gazetasining xabarchisi, jurnalist ham yozuvchi Zahra Islomova ma'lumdirki, har xalqning, har millatning ana salomatlik yorlarına olib boruvchi, indovchi muxtabar shaxslari bo'ladi. Ma'lumdirki, ular faqat ular vatanimizning, millatimizning bayrog'ina g'ashiq bo'luvchilar. G'ashiq demak, muhabbatning eng yuqori nuqtasidir. Bu jihatdan suyukli payg'ambarimiz Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam buyurdiki, Allohdan qo'rqqan shoirlar, yozuvchilardan qo'rqig'iz. Alloh taolo chunki ularga haqiqatni siylav ham yozuv qobiliyatin, salatin bergan deb buyuradi. Hozir qarshig'izda Boshqirdiston Respublikamiz Ilish rayoni qizi, xalqina ham ziyolilarına muhabbat, ulfat yurituvchi Zahra Islomova. Әлеге яшәү яме дигән китабымны мин инде шаккына олданрак чыккан бәхет ачкычы китабымның дәвамы дип кабул итәргә мөмкин. Чөнки бу җыентыкка да сәнгать, мәдәният, мәгариф һәм башка өлкәләрдә хезмәт куючы шәхесләр белән интервьюлар, очерклар, мәкаләләр тупланды. Бүгенге китап туен тәкъдим итү кичәсенә Уфадан мәртәбәле кунаклар җыелды. Шулай райондашларым, авылдашларым, туганнарым, дусларым ерак араларны кыскартып, шушы матур чарага җыелды. Мин инде иң ихлас, иң зур рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә шушы Илеш районының район хакимиятенә, китапханәчеләргә һәм шулай ук үземнең авылдашларыма, якташларыма, әлбәттә, мине һәр вакыт яклап, һәр вакыт күтәреп яшәгән гаиләмә зур рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә.
яшәү яме ул тора безнең гаиләдән һәм аның язу эшендә. Алдагы көннәрдә әнием сиңарга телим яңа китаплар чыгарырга, син теләгән яңа хикәяләр язырга. Тазалык һәм гаилә тынычлыгы безгә булсын. Зөһрә Исламованың иҗадына багышланган һәм аның нәүбәттәге китабына багышланган тантаналы утырыш Илеш районы Мәркәз китапханасында башланды. Анда халкыбызның зиялы уллары һәм кызлары, аның иҗадының каһарманнары бар иде. Алар халкыбызның мәдәнияте, сәнгате өчен ил кырлары, чакрымнар киртә була алмауы хакында һәм дә халкыбызның кан тартышы көчлерәк һәм куәтлерәк булып чыгуы хакында сөйләделәр. Димәк, сүз ул көрәшкә чыга байрак кебек. Сүз ул дошманны кисә кылыч кебек дип расладылар. Бурап карлар күлгә кышның озын юллары. Шыңшың итә җил тузыгы та җискән кыраллары. Җискән кырау кебек булмас уйлата синең хакта. Синең хактагы уйларымны яшьлеккә алып кайта. Уйлата Зөһрә Исламова үзенең иҗадында халкыбызның хәтере әнә шулай киндердән үрелеп, кырыштан коелып, менә шушы ул иҗат иткән хәтер сандыгында саклансын. Һәм дә алар мәгънәви орлык булып, халкыбызның йөрәкләрендә шытып чыксыннар дип гайрәт итә. Хатын-кыз бит ул үй бизәй торган кеше. Хыялларыбыздагы гомер күрмәгән тутой кошлар, матур-матур асыл чәчкәләрне, әкияти җанварларны чигеп, үзебез дә шул әкият тылсым дөньясына кереп китә идек.
Мендерлерine şikkende bigirek de tırışabız. Menderlerge, dege bizeklerge, yoman közlü, olama köngüllü kişiler qori ikende, bizegine közü tüşe ikende, hatın kızga közü timi iken. Bigrak motor bizekleri. Eye şol. Amin minder turunda şıgır da bilem. Eyde güzeli söylep köseteli. Ani şikkamp var minder. Kuş yanından jigan kabartıp, ani başın salgan sayın tüşte kurem. Şeşerimden sıpı eni yaratıp. Eye şol, olarga bit yürek jılısı, köpmek hizmet salıngan. Bulutlardan da üsterek şişmeler var. Jir aslarında şehirler var. Her nersede bizning gam var. Bugün bizning gam, bizning ko'nglimiz mana bu xatir sunduğı hem anarga ko'ngilin salgan Zehra İslamova hanım. Qirg'izali Zehra İslamova isminagina ixtibar etigiz. Zehra İslamova demek İslam yıldızı. Bu İslam yıldızı, İslam zehrası nişiksin bu kadar ijat ite. Min bilem sırrım, binalarga qarab turganim var bu ailaga. Demek Zehraga İlgiz İslamovning muhabbati kelishgan. Bütün Dünya Tatarları Kongresi'nin Başkırstan Vakilligi yetakçisi, Ufa merkezimiz İhlas Meştebizning imam hatibi Alfred Amiroğlu Davlatşin o'z fikrlarini kuvvetledi. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şura Reisi Vasiliy Abdulgayozoğlu Şeyh Razif'den de selamlarını yetkirem ham bugünkü kitap toyu bilen sizlerini barğızında tebrikleyim. Endi Muhammed Hazretleri aytib ketdi, şundan da nenenin sandığı bir üzügün qaradık. So'nggi so'zlari kafillik turunda bo'ldi. Shundan da har bir musulmon kishisi bu dunyoga Alloh uchun ularga kelmagan. Albatta Alloh rizoligi uchun matur amallar qilib, yiziq amallar qilib endi bu dunyoga kelgan. Shunga ko'ra Zehra xonimizda ham sizning oilangizda ul bor biz uchunda siz boshqa bizdan uchunda mikmatur o'rnak. Shundan da tilimiz, urf-odatlarimiz so'ngan chaqda dip to'plashib zorlangan vaqtda ular o'zlarining oilalari bilan Zehra xonim sizning xizmatingiz bilan turli video yozmalarda da ijod etayotganda siz barchamiz uchun da mikmatur o'rnak, har vaqt o'sha izgi amallaringiz qilib yashagiz. Allohning rahmatida bo'larga nasib etsin. Alloh taolo sizga tinchlik, iminlik, muhabbat, ulfat bilan ham tag'inda matur yillar ijod etib yashashga nasib etsin. Xabaringiz bo'lsinki, Zehra İslamova ul ko'p qirli ijod etuvchi. Ul adabiyot, san'at, falsafa, tarix. Ular barisida milliy ruhimiz bilan urilib boralar. Hozir sizning ixtiboringizga Ilish xalqi xizmat suyishlar haqida, iginchilar haqida bir qavm ikmak deb ismlangan qisqa metrajli film taqdim etamiz. Bir qavm ikmak. Rahmeti ve merhameti bizlerge şiksiz derecede keng bulgan Allah ismi bilen bir cansız ırlıktan başlana bir kavim ikmeknin hikayesi. Ul bir tükten yetişe boşaklar, hiç yoktan ortaga çıkkan kebek. Her bir boşak bek köp bürtükler çıkarıp
takdim ite üzen üstürgen, yetiştirgen kullarga. Jirden köterile başaklar. Lakin alarını tufrak çıkarmaz. Hava bilen, su bilen, yaktılık bilen tuklanır başaklar. Lakin alarının hiç birse bir tık budayga can bire almaz. Kişinin de kulundan birini kilmez, urıp jiyudan başka. Şuluk su kibek, şuluk hava kibek, şuluk tufrak kibek. Kişi de hizmetkar bulur bir buday birtigine. Şeşer hem jiyar. İkisinin arasında neler bulur, tufrakның астында neler bulur, birtikning hem boşaklarının içinde. Bir kim görmez, tavuşsuz, tınssız görür her nerse. Bir gün altın sarığa türünür, boyga jiter boşaklar. Hem kişi Allah'ın ismi bilen şeşkenin, onun ismi bilen urur. Onun ismi bilen tegirmen tartır. Onun ismi bilen pişirir. Hem onun ismi bilen aşar. Bir sınıf ekmek indi deyip ötmegiz. Ol şunday kıymetli azıktır ki, tufrakны yarganның, kıyaşны yandırganның, yağmurны yaudırganның, ölüden tiri hem tiriden ölünü çıgarganның kudreti bilen bar bulur. Anın rahmeti bilen can bulur aşağanlarga. Anın için şükür iter izge ekmek valşığı. Ya bir dünya tuturganşı, ya bir küngel tulganşı. Üylerimizge yap, aşlarımızga tam, yüreklerimizge ilham beruşiler, canlarımızga hem tenlerimizge sihat beruşiler. Bu cihanda kılgan işleriniz izgi bulsun, мәңгі yaşagiz avul işmakarları. Bu kıvanış hem yuvanış bilen tulu kişide iliş halkı, yüreklerindeki dert, kalplerindeki kuvvet bilen katlaştılar. Su boyun
Sen unutmasan, min başkanı ümit etmeyim. Yalan tepdi yuramında, oyuna sen bolan bitmeyin. Su boyunda uçak yana, kim kabızgan ulu uçakma. Düşsem eğer su boyuna, tabarman kuk balaşakna. Su boyunda uçak yana, kim kabızgan ulu uçakma. Koydum kebik yaşligime, tabarman kuk balaşakna. Koydum kebik su boyuna, tabarman kuk balaşakna. Su boyunda uşak yana, su boyunda uşak yana. Zahra İslamov'ның якташлары мәхәббәт әлфәт белән аның иҗады айлардан йолдызларга ефәк канаты белән күтәрелсен дип дугалар кылдылар. Ем бергәнсе яшәйем, былтырмашты тәмләп эсәмен, күңелемә йыйып барам дөньяемә. Йөрәк менән яшәйем, бер нимәгә лә бирешмәйем, юлда шатлыктар, бәхеттәр беләшәмен. Яшәү ул зур бәхет, дуст туган менән гөрләшеп. Яшәү ул зур бәхет, дөньяга бәхет теләшеп. Бұл дүния сірлі икән, аз қыздарын таба білгәндә, бәхет түгел һиңә ишек асмай икән. Хыял ебенә сиретәм, төнне таң атканда мин иртәм, бәхет тулы быба икән ул иркәм. Яшәү ул зур бәхет, дуст туган менән гөрләшеп. Яшәү ул зур бәхет, дөньяга бәхет теләшеп. Яшәү ул зур бәхет, дуст туган менән гөрләшеп. Яшәү ул зур бәхет, дөньяга бәхет теләшеп. Яшәү ул зур бәхет, дуст туган менән гөрләшеп. Яшәү ул зур бәхет, дөньяга бәхет теләшеп. Яшәү ул зур бәхет, дуст туган менән гөрләшеп. Яшәү ул зур бәхет, дөньяга бәхет теләшеп. Яшәү ул зур бәхет, дөньяга бәхет теләшеп. Зәһра Исламовның китаплары халкыбызның өйләрендә, ашларына тәм, йөрәкләренә илһам биреп саклансын һәм укылсын. Нәкъ халкыбызның авыз җәүһәрләрендә әйтелгәнчә, китапсыз өй, тәрәзәсез бүлмә күбектер. Һәм тагы да бер зирәк фикер. Китап укучылар һәр заман һәм һәр дәвр телевизор карап
ятушылардан üstün bulacaklar. Okuyuz, fikirlegiz, birgeleşip okuyuz, kabat okuyuz. Okuganlar urga taba, okumaganlar gurga taba deyilgen halkımızın makallarında. Indi programımızın uzağında Zühra İslamovaga halkımızın hürmet hem büyüklük iyesi itu yolunda bitmez güç, sönmez dert dilimiz. Bugünkü programımız şunun bilen tamam. İhtibarınız için zor rahmet.